Anya laki din! Among bakay. Ay na. Nakaragragsa ka man. Taapay? Apay, di mo ka din nadlaw. Di mo post ko aril si di kalman iti pisibaw. At dan tinasurok at 20 ki abuse na jo. Ha? Kati may isa pa karagsa ka. Ay na. Kanayon nga agkumkumi dagiti panskaw. At ti taga Biskaya, at dapat ti taga Bugyas, kan adamot ti taga Tuba, taga La Union, unay nagadula. Kastaya! Ay na, sapay lang ko matagtultuloy, ti kasi akado ti Diyos, kan kumintors ko bakay. Tamno iti saan nga agbayag ka, ay na, makasuldo amot din iti Riles. Katuan alakay. Iso anas kan nga rod nga inaldaw nga agpost ka. Ay kawin na, unay nga, inaldaw ka talaga. Naimbagpay ka na kayo mo kumare. Ha? Apay kumare. Nakita kami nagit-post na aril si di Facebook. Ado ti views na. Ay, wan nga rod kumare. Naimbag nga rod takasta. Ado talaga ti fans na kayo mo. Ado nga min dakin amukan ko na kumare. Sapay la ko mga rod, ta umadupay nga umado ti views kan fans na. Iti kasta, adan to mo ti masweldo na iti reels. Wana. Anya ta mo tayo. No may santumat ka lagi tinalata ka vloggers in the future. Ay, saan nga imposible dahi ta mapasamak? Gaputa famous nila kay ko. Anya? Si kagayam di kanayon ko ang mabuy-buya ti vlogs na. Uwin tata, siya nga raw do. Nice meeting you. Kasta magkada kayo tata. Pakaragsarak o na iti paragsarak tayaw. Kinapot no na maray-ray awak mo ka nagiti ipupos mo iti Facebook. Uray dadahil ti aldaw ka, nung mabuyak nagiti ipus mo, maawa ti pungtot ka. Ay, kasta ka di tata. Ay na, agyaman ako unay. Ano kasta? Awalan niya man na, Marco. Un gayam. Amangan mo saan ka ngagdardaras. Ha? Saan mo'y tata? Apay ka day. Kat mapantapay mga niya'y good taste Di ka matanagan, siyak ti makamaw. Ay na, agyaman naman ng tata. Alam mapantangaruday. Kutis ko naman. Naimbagmanta, nakaumay kayo dito yung syudad, ita? Tata? Well, simang po'y ngaminti ka na ka. Isopay lang, tinagpakan ka nagiti tarakan ko iya balay. So nga, inranak mo tin ti may dito yung syudad. Tanda ngamin inasikaso. Kasta ka day. Anya ngay mo, dagiti tarakan nyo yung probinsya, tata. Ay, adu manok, pataw, kaldeng, pusa, kalapatay. Kadamit ti inamanwang kaw, kun 5 abaka. Ay na, nagadumagaya matarakan nyo, tata. Adu no kayat mo ipawitan kanto iti manok. Mayat nagiti manok kaw, naglulukmag da, kaputaas asikaswag iti nasayaan. Kun nitibay. Ay na, itapay lang, tata, agyaman na kaw, no? Awanan yaman na, Marco. Maparparagsak na kadagiti makapakatawa reels mo. So nga, isponsorak man ti sidaam iti makalawas. Ha? Makalawas? Ganas ngay. Sa langan niti ba manok, no di kat agraman dagiti bunga ti mulak a prutas. Ipawitan ka. Ay, agyaman na ka talaga, tata, o. Nagkilayaman kaw. Ay na, naimbag man ta na fan mo akas kan kwa na lakay. Wangarod ba kay, ay na, baan ng alakay, taga-probinsya. Kat, kaano na kanu nga ipaw iti ibagbaga na nga ipaw it na kay. Naku na mo, itay nga itamo lang, alawas. Ay kat nagsaya atin ngayon kasta. Nabiit pa idinagrugi ka nagpo-post iti reels mo. Ngam adan adagos ti mang sponsor iti sidaam iti makalawas. En nga lakit din aya. Ha? Kasi iti kanayong kung ibagabakay, saan nga imposible mapasamak da ita. Gaputado, takin naman mo kanyak ko naktumay to. Sa bagay matkit di ah. Uray sana ka mapanagtrabaho ita.
Uray lang, ti pauwi ni Tata Milchaur. Masadota ka pa nagtrabaho ita. Nang rona ka matutulaw. Oh. Makapaulag at talaga dayjay abakla. Ha? Kapay kumali. Wala, post a post iti reels na iti Facebook nga mabilbilang mo ti views na. Ha? Saan akas iti asawak nga uray 5 minutes laang tinapalabas manipod nagpost kat adon adagos ti views na. What? Kan amom ka di, adda ti fan nila kay ko ijay probinsya. Mangipawit kano iti manok na apang sida. Sponsored ko naman, anya lakit din. Kahit nasayad no kasta, ah. Ngam ni bakla na baybayagan nga agri-reels. Awan lata. Nagaalas mat ngamin nagiti ikon content na. Oh, my gosh! Kastagayam ti bagbagana itiliklikod ak na dyan babae. Katwen. Nasiyang pitkayang katakasal salita. Ngam no saan ka nakasango ken kuana. Ado ti bagbaga na ya. Puna yan. Agpupusak iti reels ko. Gamsan kumat ak kayat asawen apagkwartaak or else namnamaag ti sweldo kajay. Ya. I'm just posting short videos. Tapno laeng pagliwliwaak. Una yun ibita nga ya. Bay abon, ah. Gapulaang tada fans da amang sponsor katakwata. Kas jaydan ngagsao, anya lakit din na ya. Isong alo nga bay amlatan, agtrabaho kalat ta ako na. Di mo ineekas kaso. Bay ang mga ibaga dalat tanuan niya kahit da nga ibaga. Ituno mo day ta native a manok. Ta i-video ka man. Ay, umangag pa iso bakay. Tapno da manan ipost ko iti reels kaw. Wala kay. Samo ikan iti caption na nga sponsored. Masigurado nga adumanan ti umapal. Ha? Katuan met. Nang runa, dagiti kaaruba nga agri-reels matlaang, ngam basit mo ti views da. Kan awan pa'y fanda, amabalin amang sponsor, iti si daan da iti makalawas. Saan akas ka data? Ay, win na. Anya laki din aya. Man-manaw tikas kanya nga damang is-sponsor iti apastok ti makalawas ko naman, George. Oh. Pare, Anya reje, pale. kanay pupus na dyan palang itono na iti manok. Sada ko na nga sponsored ka no. Anya, Jack Pen nakita da itaya. Awan na kami tilod ko di kalman pala. Pero may nga rutilik mi anak kabuya ni Kalman. Una yan, tamasapul da pa nga ibaga nga sponsored. Anya laki din na kita nga akasawa. Kapumitin ta ada timang sponsor iti sida. Indakit, kas dyan naman nga ita kaaluba na. Ha? Kasi mo ta talaga itong galit ah. Agasa man, timbaga ka ni Marco kinimanong ko. Asaan ka nung nagtrabaho? Sa labani ka no, kaada di mang sponsor iti sidaan. Kan bagas da a fanday di Facebook. Anya, kaya no kastamela timbaga rin kumalibit. Ang kanya ka din na minsan. Anya, imbaga da malaking kadayta. Ay, una yan, aya. Ha? Sponsor na talaga. Among bakay. Adda manan ti may sa afan ko iti pisbaw. Umay kano dito isyo natin to no may alawas. Kat, anya ka no ngay? Agpakanto kano ijay good days. Amom ka day. Gibagbagaking kakayat ko agatangin akawas ti EOL. Sponsoran na kanaw. Anya?
medyo nangina nga min, di t-shirt ala ko ti oil. Saan ko mga afaw? Ngam, hindi na ko na nga sponsoran na. Ay, kaya nagsaya ngayon. Anya lakit din. Talagang umad-ado dagiti fans mo ah. Ay, kasta talaga ti lumalatak a vlogger ko naman. Umado ti piyaws. Umado pa ti sponsor pa kay. Ay na, sapay la kuma. Tasaan lang asikat igatangan na iti t-shirt. Ilakam na kumamatan ah. Oh, adaw dya impromise ko kan ka t-shirt. Ay na, nagyaman na una yung madam. Awan anyaman na, Marco. Siyak tirumbang agyaman kan ka. Gaputa maparparagsak na kadagiti ipupos mo iti pisbaw. Ha? Kasta ka di madam. Ay, agyaman na ano kasta? Maragsak anak, tanakita kamot langan iti personal. Kasta magkada kayong madam. Agyaman na manin. Iti da ito at t-shirt. Kanti panangpakan nyo kada kami itay. Awan anyaman na, kunakmanan. Madam, ang mga no adomo, dagiti mula kintarakan nyo yung probinsyayaw. Ha? Ay kat, adu ah. At nga min dagiti fans ko iti pisbaw, nga gipaw-paw iti tinatay, no saan dagiti tarakan da. Ang mga no, madam. Ah, kaya't mo asawan, ipawitan ka mat. Ay katwa na, day talagayam, ipawitan kanto, Marco. Anya ngay di taawid mo. Kasalagdagsan ah. Ay, day tao. Karni iti baka naggapoy yung probinsya pa kahit sponsor day tao. Inti ti may sa kadag iti fans ko iti pisbaw. Ha? Kung kayam, ni baklangay. Ada ka di mo tintinang itagking wana. No awampay, ay na. Ure isardeng nanti pa nagre-reels na. Anya? Nakababayin to mo lang. Mabilbilang lang, di Diyos na. Ada ka ta dudwa. Uno saan? Ada ka ta 5, uno 4. Una yung ngay. Baka account na mo lang na kaya. Ala, iyawid mo no anya day tanga sponsored amakan. Saan kat aday ta aguy uyaw ti among? Ay gawin na. Ura ibagam to kindi bisprin mo abaklao. Ay na, oran niya pa iti bagbagada dilikliko na, awan bibiyang ko. Kay uwen kasta ti kayat ko kaya ka napakumbaba ka lang ta. Kanuan man, be kind to animals ko nada nga ron. Ay husto na time bagam. Basta siya, ang trabaho kiti nasayaan. Sanang kas katakwada amang namnamadalain kadagiti tao, ang mabalinda amang sponsor iti bado, kas kadakananda, anya laki di aya. Iso pa aga simbambete nga agtrabaho da, gapulay ang taada nagiti fans da nga mangmangtin iti ang kananda. Idalat agyaman na dati mangmangted. Saan na masapul pa yung aguyaw kan mang tagibang siday di sa bali at tao. Just kinagigdi. Nasaya at mata nagrananta, bitang, analata ka vlogger iti asawa na. Ha? Ha? Apay pudno dagiti dumandanan kanya kayong bagbagam? Anya ka di dayta? Di ka man agindidi nga awan amo. Taamang ano pagbalinag nga square dagiti bukil-bukil ti matam. San man ang siyak ti mapan mo imarmarites Anya? Awan matamok asal ang sayad ka laramida kada kayo. Ngam apay ama pa ng injistismes. Sumungbat ka. Saan apod no dayta kumare? Ay ulbod. Nagawang ka abain yun nga gasawa. Ha? Nadaman bilang tinakababain ka tayo. Da kayo ang gasawa. Anya? Ha? Nakababay namang namnama kayo latan kadagiti mabalin amang sponsor kadagiti diyo kabailan nagatangin. Agraman ka ninyo. Di ora man ipulong mo itasawang timbagak. Umay ditoy, tapagbalinak nga square dagiti bukal-bukal ti matana. Hanyalaki dinaya. Ha?
Kasta timbaga da dya badingking ka bakay. Wan lakay. Iso nga ron ang nagmaditirik na. Aha, patsim mo da jay. Ti ko nam kidi umapalaan ka na ta. Ni bading nga man, kanda dya nga isaw. Marigatan dang agtrab-trabahaw. Sa kaawan pa iti maya amang sponsor iti urian niya kadakwada. Iso kasta unay nga apal daw. Lakay. Panagkunap. Saan nga min anasaya at imbagbagak idi itiliklik ko danda. Ha? Iso ag umurgura da kanya. Ay nang, kasi itinakunak. Apal dalaan, day jay. Isa bay bayam, latan. Sa bagay matkit niya. Di da ngamin kabailan nga aramidan dagiti kas iti content mo. Iso abasit lang ti views da. Isudan lagi titatawa, just ama kung kunang bakay ito. Husto ka, iti day nga imbagam, lakay. Anya? Awan kwartang pare. Awan nga kumali. Hay, no kaano nga umay ti bagyo. Sana ila na nga awang kwartak. Jak pa nga min na alat itangdang ko nagugas iti kalot edi tolidiyang pos. Ay, pumit. Kasta ka di. Kaya putangan ka pa ilahay Ha? Wan, putangan ka. Basta bayadam to Aggidan tama pan ag-grocery. Ay agyaman ka talaga kumali. Palikot ko itay bigat no asino ti paggutanga kaya nimbaglaki din tay maya ka. Ala, agawid ak pa Agsagana ka, taga-subliakin to madamdama. Intakit ag-grocery, tapno ada abasto kabayatan ti bagyong enteng. Wen, kumali, thank you Ay na, kasanuta pa italakay. Agbagbagyo, ngamawan apulos ti kananta diti unag ti balay. Ay, wangar pa kay. Uray sa kabadana ka na, muting kyaw. Puskolak ti rupa. Awan at talagang ti amok apag diskitarak. Mapanak inton madamdama ijaayan ni bakla. Wano saan? Ijaayan ni Isong. Ha? Barang adati mabulod ko a kwarta kadakwada. Aw-awaga, dagiti sigod amang is-sponsor ka data. Ng pulos adyak ida makuntakin nyo. Ha? Sa akin naka-unfollow na mutang kanya. Apay nga tangay. Anya? Anya? Umay ka umutang kanyak, bita? Pangasim ko mamatan ako mare. Awan ka nan makinilakay ko kat ni nagpigsa ti todo kun angin. Ha? Tapno ibagakeng ka. Uray awan ka na niyo, awan bibiyang ko. Anya? Ide, nakalaslastog kayo nga gasawa. Oh, ayan na nga rudan, dagiti panpan nakilyo amang is-sponsor ka na kayo. Idi adda dagiti fansyo amang mangtad iti kanan niyo. Kasta una alastog yo. Ako namlano ag nalayon nga ikanda kayo iti kanan niyo. Ha? Isoda dasit ganyo. Parang adda ti may tulong da kada kayo. San asyak anapan mo inkis-tismis ken inuy-uyaw tawan maggalab mo kanya. Anya? Kanya laki din nila stogyo iti. Ora damang sponsor iti amin na masapsapol. Agtrabaho latang amin. Tapno adda makan no kastoy nga adda bagyo na. Maawatam ti kahit ko asawan bitang. Mare. Mari. Weng ko lang. Tanong saan? Pag-square na kita bukil-bukil ti matam. Salpag ka kini. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.